Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati kaki senukol tangan nak. Gitu. Dan nak tangan nak ini kan roto kor kene pangaji. Sering beli sana kemun saston lah teh. Anak sampean kita kan terlambat ngaji. Menabi ceporan an sampean antara main kerja. Apa itu kor? Lambat. Segi ngucak lagi cakong. Dan nak ini oleh ilmu ni kor kalau oleh perlas. Oke. Baguslah aja. Kita nak kantok. Oh, ke absen ya? Tidak. Gofur. Bukan. Oh sampean. Udin. Sabu. Hornos. Oh ni kita. Sabu juga. Terakhir nih kan Roso. Tahu ni balik jompon tak? Oke. Kamarin nyusul. Oh ya lama deh ya. Biko kan beri apa lah nih buat ini? Enggak sampean. Enggak. Coba baca. Saistona Ustadz Yanto neka beri contoh. Walaupun murid sehadir karuning situng, pakun ia ajari kelaben bektoh ben pangajaran si beda. Tor kadang beda sebagian kapan masuk kelas ningali murid masuk ning saparo pasti kempangah ngucak suruh Palembang kelaben alasan tikel selain takut tak nyapuk pengajaran. Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nih Pur? Udin tak? Oh iya sih, nama Udin. Okey. Dia ngapa kena jong? Kan kita main tak? Amain dia remaja lah. Bakton ngaji kita ramai. Nama kita dalam jaga cabi pun tak? Tak kenal ku. Kau ni tak ngaji, jadi saya mau amain. Saya nggak tangkap pak tak temano, kolan kan kotat. Kabar dah kaki kapat dari pemulika tu. Iya. Saya ingatan. Ada apa Pur? Mangkan Bapak Udin ni bengal peti apa? Ayam ber tak takut sambian. Ya aslin takut Pur. Siapa datang ya jong? Juring tak Udin je tak? Masa jong? Okey. Mangkan bajingan tengi je tak? Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati kaki senukol tangan nak. Engke deh. Dan nak tangan nak ini kan roto kor kene pangaji. Sering beli sana kemun saston lah teh. Anak sampean kita kan terlambat ngaji. Menabi ceporan an sampean antara main kerja. Apa itu kor? Lambat. Segi ngucak lagi cakong. Dan nak ini oleh ilmu ni kor kalau oleh perlas. Engke. Jelas tak? Kesana tangan naik ambu. Kita anak apa? Kita langkong sama orang nanti. Cek lanjeng rebe re. Jadi mah Pur? Ada kan kuah Panudin tarik ulur teh teteng. Yo ra. Iya teh. Yo. Pak. Duh, Pak. Pak. Pabila si Chong? Tak tahu teh. Romo lah tamu mulat dari berkelang. Aduh Chong, apa na bertabaran Chong? Baca saya ketahui nak. Ya apa saya baca amun kolam bertai pangaji bipak teh. Ah, ada remat Cik pelambak monro pangaji kapan tokol ustaz apa hepa mole. Jelas lebih baca Chong, kau kira laudu Chong. Iya teh. Aduh, apa saya baca angkot ni? Mun seumpaman bi kakiku lakui pangaji. Pahe toko lebih ustad dah. Saya ngak cek korong ngai. Ada ceritan ustad nokol.
Mungkin anak kaki tak salah. Paham ya? Jelas tat. Kan saya datang naik ambu. Kita anak babon. Kita langkong sama orang nanti. Burung kakak tua hingga Yuk siapa nyanyi? jendela. Tak tahu cik belum yang mati yang arah. Lonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Balonnya tinggal 2, meletus balon biru. Tuan! Poa-poa me-ame, belalang kupu-kupu. Kalau malam minum susu. Kakek nyanyi jong. Iya, Teng. Apa nyanyi Yang cando camaca, Teng. Aji sih kafal kaki yo. Iya. Dek remat Mun roba ngaji lambe. Ya lah cong lah terus haki cong ya. Mun ano ngalaki putabuan kok mau liya. Dek remat Ingat jia. Mun la kalero di anak bagi kene. Ben pole. Cik pasrah aki ka madrasah. Mun kirana bila itu kolbi kuruna atena tak bisa narema. Mun pah sampai atin kuruna sakit. Benih baru kasih temu. Tapi belek dek budi arena. Dek remat keresakan setia. Melas abe. Bila nak potoh tak tahu agama. Biasana selain ngaji aki, sedangkan kaki binak potona kerokin ilagui ngangkui lagu pak upak ami ami Apo ame-ame, belalang kupu-kupu.